Hafis ac yn ulig fel Beathaichean gymasori chydri Lorg awn yn Australia, mar koalan agos kangarooin. Och ha tod Beathaichean Eile awn nach al bylach ho animal. Agus a sinne dal vriend me chutjachke in draast het haasig leis een Tasmanian devil. Nisje, babies jäivsen vi furig fios Australia, ach nish han je lid achterin Lorg Eiland Tasmania heen. Eens nach gudjiddu. Sio, tutor awen Fitzroy. Haid sio big, chavid de fastness moe, na da heet is 60 mm, agus haid animal ars na gal anal trontoin. Gemaat ja nog. Nisje, stachen we kuch akische jalig in een ien en ha sio, en emu. Sien ten darne ien is moe sintuil, ach, han is skiernachke gemaat big. Ho big ni na laven akinje. Wow. Platypus anish agus ha collis ho njanach oris van de gracht dunje wies men je nach Beathaichean feed a woonte. Agus me jeder wombat. So den jäivsen roei golo rifikit se keerpunt 8 mile se noor agus han talgerachke aan de kummer cube. Varach Beathaichean ha bie gymasoriche ag meintje Australia kutjach. Ha gejere marishin plud aran shiche. She peaks aran ha sho le im agus ruten bike milish bachche agus bideniga ihe ik party in cola bre. Blaste. Rutte kinder gelijkheid bullig op blaste. Witchety grab. Bij dunje aan in Australia gan ihe leest gewild laan protein. Agus kollig gewil blast kollig die u is kjart orde. Kan je me goed kienchak je goed blasten severe shingish in de feeding. Ach rutte kinder ha ma blaste she Pavlova. She merang a haun le urker agus mesan. Agus had ik aan counts bechown eter Shalain Noor agus Australia me een koolgroeig in Tashache. Eentje nog. Beathaichean Eile milish a wees eet a giche aan Australia. Sjo, da vriskets chocolate le chocolate se wien agus eet een tuv en mei. Oh, hij shinnekoid oorwasach ma. Oorwasach ma. Oh. Wow. Hij is een whole blaster. Zit een brisket je shared a jaaf misje rier. I'm going to let.